Ni murimu wa mpox uria hau kabere woikaine ta monkeypox na uria uranireirwo gukorwo wingirite bururi-ini muthenya wa ira, murwaru wa mbere agikurikana na kuigwo kiheri-ini. Akiaria ri kaunti-ini ya Kirinyaga, mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri Mary Muthoni nianirire thirikari gukorwo yambiririe gucarania na aria othe mangikorwo marahutanirie na murwaru uyu uria ni ndereba wa turera. Turabota kumu quarantine na kumu separate na andu aria mangi mode. Ni turatumire groups kana teams cito kumagia Ministry ya Health na turabota kunyitanira na county government na agencies icio cingi cionde niguo tubote ku contain kaundu okonde karia kangionekana. Kuringana na Muthoni, gukinyiria riu thirikari ndiri na uma wa ni andu igana mangikorwo marahutanirie na ndereba uyu thabari-ini yake ya guku bururi-ini kuria aragwetwo gukorwo araumite thabari-ini yake mabururi-ini ma Uganda na Rwanda. Patient ucio aronekanire ni tubotete kumu isolate na ni tureka kaundu karetwa contact tracing tondu ni turenda kumenya ni andu megana mangi makoretwo menamo thiini wa musafara ucio mari nau kana makingira kuria maumite. Ni tukuthi na mbere kumuba information. No, the country should remain calm, no cause for alarm. Ningi ministry no ni andirire gukorwo igacirithitio thurimi wa andu aria maraingirira cingiriro-ini cia mihaka ya bururi niguo kunyihia utekeku wa murimu uyu gutherema. Thiini wa Kenya kwi mibaka 32 entry points na thiini wa mibaka iyo kwi teams cito iria cietagwa port health officers na nimo mabotaga kugiririria kana kunyitirira na kuona andu aria mangibota gukorwo makingira thiini wa bururi witu na mena infection kana mena mirimu ingibota kunyita andu. Kuringana na ndumiriri ya muthenya wa ira ya Ministry ya ugima wa mwiri, mawatho ma ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa WHO mendekithitie gukorwo na murwaru umwe tu wa murimu uyu gukorwo ari kuiganu hari murimu uyu kwanirwo ta king'uki bururi-ini, uguo bururi wa Kenya ukingirite rini ria mabũrũri maria magomeirwo ni king'uki giki thiini wa thi. Mamwe ma mabũrũri maria manakorwo makigomerwo ni murimu uyu ni mabũrũri makiria maria mari gatagata-ini ga gitaro kia Africa. Uyu ari murimu ugwatagio andu kuma kuri nyamu cia githaka na kuri andu magwatanagia muno na kuhutania kana kuhutia haria murimu waguo ahutitie. Tunyitanire na relevant agencies ta national administration niguo tubote kubingiriria mirimu imwe iria ina threat ya kuingira thiini wa bururi witu. Oiceri-ini riri ria mwandiki mukaru ministry-ini no kaunti-ini ya Kirinyaga ritana nirutitwo kuri maabitha ugima wa mwiri aria moikaine ta CHVs guthie na mbere na kuriunga matura makiandikithia arwaru na kumathomithia maundu matiganite megemaini na ugima wao wa mwiri. Hapa Kirinyaga tuko na community units 115 na wale ambao ni community health promoters ni 1222. We have managed to register 63%. That is 123,000 households. Hadi Nyakame TV leto lako ni Bataro wa Mwagi.